Veliki pozdrav, Nebojša Milevosniće. U ovom videu ću vam pokazati kako da postanete plaćeni, to jest biznis predstavnik kompanije Smart Media. Prvo što je potrebno da kliknete na link, to je affiliate ili registracioni link koji vodi do kompanijskog sajta, on izgleda ovako. Moći ćete pronaći ako se registrujete preko mene, pronaći ćete link ispod videa. Ukoliko se registrujete kod nekog od naših tim saradnika, onda tražite link od te osobe i vidjet ćete odmah na prvoj stranici kompanijskoj, ovdje će stajati ime i prezime ili neko obeležje od osobe koja je vlasnik i kod koje se registrujete na Smart Mediju. Znači, to je jedna od važnih stvari da proverite uvek pre nego što ispunite formular za registraciju, da vidite da li ste upisani kod osobe kod koje želite da budete registrovani. Ok, kad ste na ovoj stranici kliknete na tab Join. Otvara vam se ova jedna tabela u kojoj možete vidjeti 3 registraciona paketa i možete vidjeti tabelarni prikaz šta svaki paket sadrži u sebi, šta dobijate, šta gubite ako ste na nekom nižem paketu i tako dalje. Malo scrollujete tu stranicu skroz na dnu i vidjet ćete ova 3 kružića. Tu odabirate koji želite paket za registraciju. Ovdje je već čekirano ovaj najveći paket. Ukoliko ne možete, ne želite ili iz bilo kojeg razloga taj najveći, onda jednostavno kliknete na kružić pored paketa koji želite. Kad ste to uradili, kliknete na ovo dugme ispod Next Step. I dolazimo na formular koji popunjavamo za registraciju. Prvo opet treba da proverite ovde da li piše ime vašeg sponzora. Jer ukoliko pogrešite, to jest slučajno negde odete na neki drugi link i završite registraciju, onda jednostavno ne možete više da se vratite kod osobe kod koje bi možda želeli i u čiji bi tim želeli da uđete. Znači, u prvoj kućici pišete ime, u drugoj kućici pišete prezime, ovdje pišete ime i prezime, to ime i prezime koje ovdje stavite, ne mora biti čak ni ime i prezime, može biti šta želite, to se nalazi u ovom prvom redu vašeg sajta. Posle, evo kod mene stoji šalji dalje, a kod vas će verovatno stajati, najbolje bi bilo da vam stoji ime i prezime, da osobe koje dođu na taj sajt da se registruju, da vide da ste im vi sponsor. Ovdje stavite e-mail adresu, odaberete svoj datum rođenja, znači ide mesec, dan pa godina, kod Amerikanaca je to obratno, znači ide prvo mesec pa dan i godina. Onda ovdje odabirate korisničko ime. Upišite neko korisničko ime, ukoliko ga neko drugi ne koristi, onda možete da ga odaberete. Znači korisničko. I ono što je jako važno, prilikom popunjavanja podataka, imena, prezimena ili bilo čega, ne smete da koristite č, đ, š, one interpunkcijske znakove koje ima u našem jeziku. Znači bez onih kvačica pišete. I ovdje odabirate neku vašu lozinku. Onda prelazimo na ovu drugu stranu, tu upisujete broj mobilnog telefona ili kućnog, svejedno je, najbolje da stavite mobilni i to pišete recimo u formatu, sad ni sam nisam siguran da li sam dodavao nulu ispred, ne škodi, stavite vi nulu pa broj telefona. Važno je da vam bude ispravan broj telefona, zato što u roku 48 sati neko iz kompanije pozove čisto da proveri da li je to osoba koja je izvršila plaćanje, da ne bude neke zloupotrebe i tako dalje. Znači, tu unesite validan broj telefona. Ovdje odaberete državu iz koje ste, pa ovdje regiju
i ovde ćete staviti znači vašu adresu. Adresa i kućni broj. Ovde upišete iz kojeg ste grada i poštanski broj. Poštanski broj. Ok, kad ste to ispunili, idemo dalje na plaćanje. Plaćanje se može izvršiti na dva načina. Prvo plaćanje kreditnim karticama, može biti Visa ili Master, i imamo drugu opciju plaćanja, to je produktni voucher. Neko drugi umesto vas može da kupi voucher, to je da plati učlanjenje ili članarinu ili taj paket umesto vas i da vam da kod broj koji vi ovde unesete i to vam isto dođe kao da ste platili, a osobi koja vam je kupila voucher, ako vam je negde u blizini, date keš u ruke ili uplatite na neki račun i tako, kako vam je god lakše. Ovo je jako zgodna opcija, pošto dosta ljudi danas još uvek nema odmah rešene te kartice i tako dalje za plaćanje, pa ovako može da odredi se brzo i lako registracija i onda imate period od mesec dana praktično da obezbedite sebi karticu i sve što je potrebno oko toga. Ok, idemo na plaćanje karticom. Ovde upisujete onaj veliki dugački 16-znamenkasti broj sa prednje strane kartice i toga pišete tako da ne stavljate razmak. Znači mora biti 16 cifara bez razmaka sa prednje strane kartice, to su 4 puta po 4 cifre napisane, da vas ne zbuni, pošto na kartici ima razmak između svake 4 cifre, vi ovde ukucavate bez razmaka. Onda ovde u ovome meniju tražite mesec i godinu isticanja kartice, to pročitate sa prednje strane kartice, tačno stoji recimo 04/2014 ili 2015 i tako. Nebitno je 2013, nije bitno, znači vidjet ćete koji je mesec i godina. I ovo je bitan detalj, to je taj CVV kod ili CVC, ne znam ni ja kako se tačno zove, to je taj Card Identification broj koji se najčešće nalazi sa poleđine kartice, to su isturena onako 3 broja uokvirena na poleđini kartice, kao što je ovde možete videti na ovoj sličici, i pojedine banke kao što je banka Intesa, one internet kartice, one imaju sa prednje strane taj kod broj. Znači tu upišete te 3 znamenke i sa ovde desne strane upisujete ime i prezime onako kako je naznačeno na kartici. I to je to, potrebno je čekirati ovaj kvadratić i kliknete na Submit Application, znači ovo dugme, i vi praktično ste odradili prvi korak. Sad ja ne mogu ići dalje, na sledećoj stranici će vam se otvoriti samo još jedno dugme na kojem će pisati Submit Order, to je jedno plavo dugme na koje treba da kliknete da potvrdite vašu registraciju i samim time postajete biznis predstavnik. Sad, postoji još jedna varijanta, to je ukoliko ste već prethodno bili registrovani kao besplatni korisnik Homepage Base-a. Onda imate mogućnost da zadržite već postojeće korisničko ime, e-mail, adresu i sve to što ste već koristili prilikom registracije kao besplatan korisnik. Onda sa tim podacima dođete na isti ovaj sajt, znači www.smartmediatechnology.com, kliknete na ovo Login tab i ulogujete se sa podacima koje ste odabrali prilikom free besplatne registracije. I kad kliknete na ovaj tab Submit, evo recimo ovo je konkretno od supruge moje, ona je registrovana kao besplatan korisnik, otvara vam se evo ovakva stranica. I odmah možete da vidite, ovde možete da odaberete koje želite od ta 3 predstavnička paketa, čekirate, znači kružić sa kojim želite da se registrujete, popunite ove podatke, uglavnom već imate neke stvari popunjene, dodajte broj telefona ovde, adresa sa brojem, ovde stavite grad i ovde stavite poštanski broj.
poštanski broj. I to je to. I samo odaberete onda način plaćanja. Ista je stvar, ako želite platiti karticom, kliknite na ovo karticom, ili ako vam je neko kupio produktni voucher, onda kliknete na produkt voucher i dodate samo taj kod kliknete. Sad, pošto ćemo mi najčešće u 99% slučajeva plaćati karticom, onda kliknete na ovo kreditna kartica, otvorit će vam se ovaj kratak formular, odaberete tip kartice, da li je Visa, Master ili ova Discover, stavite first name, znači ovdje stavite ime sa kartice, pa ovdje stavite prezime sa kartice, ovdje isto pišete onaj 16-znamenkasti broj također bez razmaka, znači 16 znamenki sa prednje strane kartice, i ovdje pišete opet onaj troznamenkasti broj, onaj CVC kod 1, 2, 3, znači to je u stvari broj koji je na poleđini ili sa prednje strane uokviren broj, i to je to. I ono što je još na kraju potrebno je da odaberete kad vam ističe kartica, znači ovdje imate mjesec i godinu isticanja kartice, to je opet isto ono što sam malo čas rekao, sa prednje strane kartice ćete jednostavno pročitati mjesec i godinu kad vam ističe kartica, i to je to. Sve što je dalje potrebno, kliknuti na ovaj tab ispod plave boje i gotovo. Verovatno će vam isto na sljedećem koraku samo tražiti da potvrdite plaćanje klikom na dugme Submit Order. I to je sve za ovaj video. Radujem se što ćete postati predstavnik i biznis partner, i vidimo se u nekom narednom video tutorialu. Veliki pozdrav!